at international level. Seng Indian National Congress but ke Regional Democratic Alliance. Kabadai ke Seng betre lang hapadeng ke United Democratic Party but ke Hill State People's Democratic Party. Kila penlong ya ke Ialap election hayo Rambrai hinin kesngi hakabada kis pangut ki briuk lai lumlang. Kinong yang lam ke RDA ubak Med Bak Lingdo, ukertong ke RDA ubak Robert Jun Karjarin, unang yang lam ke Seng HSPDP ubak KP Pangyang, kila banjur halor ke perkat perdan ke parti. Pat kajeng pen urlong ye kajeng dawa bala sak teng las lem jong ke jela kum ke ILP, kajeng kentop ye ke ketian KHASI ke kernit ke bepra, ha ke riti sen syari, ban penbet ye uput usah bat kasam, nalor kiwe-kiwe kiman. Kat ba Seng Kongres lami khmat donong yalam Seng Kongres Rambrai uba storming tongni bat kiwe-kiwe kebelapan ya kejeng kersan ni kinong tak vote na Rambrai bakin kersan yu kertong MP uba Vincent H. Pala. Bakawai na giting perang giting angot jong RDA. Bak ikwa bangkeren ramba akhlak jong piya kami kapor kamta kalong bangiyeng halak kanang rin banyada ya kahok bamani belay like lut hakalin jong hari dia kahok bamani belay like lut kadai kahok jong pi simet bak kadai kahok jong way unong song hakari dia